Kaseng KSU haka arpusau tarik ucamang kalaya banyak keren baru Menteri Keluarga Mizoram Ubi Lal Jazova. Ubadai Menteri Bapai ya katanat Revenue and Settlement. Halor jing sateng ban ya kilan settlement certificates. Ya kilong yang kasih keplasa nadu handai haka tiga tany. Kani kajing ya keren kalalong hadian bau General Secretary jeng ke KSU ubat Donald Thaba. Pelasa khot banlong usemput kongsan. Haka Cultural Meet Come Academic Award. Belapan long daka Vairang T Circle Kelasip District Hamizoram haka arpusau tarik ucamang arjar arpusan. Ban penken mau ke KSU kelapan kaya ke KSU Vairang T unit. Haus nem arjar kendai. Hadir ngecing syat tombor kenong rep kasih. Haki waipat kicet benrew hepat. Bat lang ke KSU Vairang T unit. Bat ke kasih welfare committee Vairang T. Lala ban penbayi ke jengyakan at. Lang ke jengyak keren. Bat jengyak selok bat ke hepat miso. Kumban syu pentip. Ki kasih wat la kilasa nadu handai ha Vairang T. Kum hakisnang kasih veng. Paisen. Bat saipum. Hendai kim pat yo pat yakikat pata. Lanikot jaka nang kesorkar Mizoram. Ke KSU kala kleb yang yakin kamat hakamat utai menteri. Bat uni menteri lakular pasien katanat badai pej jeng kan sasyong bat bishar. Halor kita kijeng ang nut jeng kikasi basa Mizoram. Kikasi kebelong traish nang Mizoram kidan kumbasis pak hasan yeng. Hakaba prapaw yeng kidan hakasi veng. Bat kidan kumbasan sepatan kikasi kiba iem dah badap tempel bat kawai.